So, musunod namin yung tunnel. Tunnel, guys. Let's go. Try mo yung sunod sa tunnel. Picture than the original. Original, yes. Yeah. For tourists. How many meters to go up? 50? 10? 20. 20? Near. Near 20. So, muling tunnel. Musunod ko guys sa ilang tunnel. This one is interesting. Sorry. I'll see you at the end. Okay. Oh, mukhang patay. Yeah. Training siya. Just imagine fighting something. Sasampol na silang tunnel. Sunod na to. Wrong way. No. It is. It's fine. So part 2 guys, ako sa tunnel. Mulaos na ko. I-exit din eh. So I choose na mo. Mulaos pa. Part 3 pala yun eh. Over here. So correct. Only you. Woo! Okay. Exit. You're the last one. Okay. Yes. So exit ako. Sakit akong tuhod. Sakit ka sa tuhod. Hanga kayo. Sabi ka hanga. Sa tuhod. Wala sa dito kayo. You can do it. May nalang wala ko ni Dayon. Na inisulod ng tunnel pag uli kay naglain na daw yung lawas. Naliyok iyang fats. Gay pa maulan dun sa... Oh no! Grabe pang kaplas. Sakit ang lawas daw.